guys, video iki arep awet 5 detik gas. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo 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 yo, subscribe. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi hari ini kita mau bangunin sahur hari keempat. Seperti apa keseruannya? Sebelum dimulai jangan lupa di subscribe, share ke teman kalian. Kita nikmati bangunin sahur.
Ini loh.